Jampui, the place of eternal spring. Beside the conspicuous sunrise view, the green forests of Jampui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catchy surroundings that can tranquilize the onlooker. The Battlingship Hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Jampui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Jampui to unfold enigmatic scenic vista. Udaipur ni police line buskango Alto te khungsa Rwkanai Malkhung nahalalai Thutailaikha bai sago dukhumangka Khorang ni Tripura chakrano khobui khoroksa Malkhung sonai party mungni yagolo gumoti hangkor sakamnogo talangi thangka borongno fire service ni adongrok party mung sangrong salsarigo Udaipur Lahar kotor ni police line buskango Hasteo shalbrumno kaseya kase thayo patiwala har patimung kumana ni nango majrakari tongko songlukurok ni langma sangrong salsarigo haino haikirima singsa kaise lahar patimungo sago dukumanka khorok thamlukurok a salo Udaipur lahar kotor ni police line biskango Alto te khungsa Rwkanai Malkhung nahalalai Thutailaikha bai sago dukumanka khorok ni Tripura chakrano khoboi khoroksa Malkhung sonai kokto maman kheno patimung thayo phayusok phaikha Udaipur fire service ni adongrok aboni gula gumoti hangkor sakham nogo talangi thangka borok no fire service ni adong rok আমার তো ইয়ে দিছি এন্ডেকাটা লাইট শুরু করে আইতাছে তারে স্পিড করে আইতাছে কোন জায়গা থেকে আইছে গাড়িটা হ্যাঁ কোন দিকে থেকে আইছে এটা ওই গাড়িটা এখান থেকে আইতাছে আপনি কোন জায়গা থেকে এদিকে আইতাছে এখান থেকে আমার ট্রেন দাও না আস্তে করে আইতাছে কোন জায়গাতে হইছে ঘটনাটা ও আহত হয়েছে নি আপনার গাড়ি কেমন ক্ষতি হয়েছে আপনার কেমন ক্ষতি হয়েছে patimung niya gulo Thutailaikha khungni Malkhung no kasukha Arkepur thanani police Udaipur ni Shimi Rajiv ni kokthum Chini Khorang